hayi kuseni kwethu ya man skasi nikhona senzabonakala yakho material kwekasi man akhona material phakathi qayazi intoni ngathi zisijaka mfethu material lapha unqabile jo sabonakala to zisijaka ezakufethu ndakucebisa uba ufuna ulala hayi yabo ikhona le kuthiwa ngulantuza libele igama lele yaman but ifunda pha esigele yalala material lapha ihamba kanje ngo bakamala lo lamnana luninqaya man uhlala apha eveza uyathanda wena ukwazi into zakho wedwa man siwara man fethu man andawazi material apha ekhasi and ndakucebisa mna mfethu ungazenzi izinto mina ngizokubaleka mfethu uxotha ngabantwana yabo wena angiqeke kuyo nangu nondayo umbuze nayi ngane mfethu aleze fethu sena ngithini seyabulunje yini yenzi matha material lapha highlight anqabile material right ayisithi nqabile iyanqoka kakhulu njani right ubedibana way ngisengangivika ngibona umini go right irongo la uyase TV awuyase TV mamela ndibana lapha kwesistrato cha ithi into bani ngqamile sebusuku yabona ngizina kumnyama ithi into bani igama langu liyabona lebona yamazi ngiyeke lamnana manje lendringilanga uzethi sisijaka uthi uyafika nje la akafiki lamnana sisijaka siyamfethu njalo lapha ya mala mnana lo uhlala pha elangizini ethu ima bawuthi uhlala ethu uzothina nalater inanyani ima uzothina uzothina mazi mfethu ngamphoza yabo shay yethu ngazazi zaweni na unithi umuntu xa imfuna unithi sisijaka wena somleqa kodwa uthe sisijaka mfethu umleqa ngizobona umleqa amara khobe mfethu na you know them things suka not teta yazi ngitshela kwasani kema ngitshela kwami unibuze kutaka uyakuxelela uzakuxelela utata kubengekho apha lo taba esombuza lo taba yabo utata uyayana sasixabana pha egetho xabanele imethe wani izenza isibethi ukuzibethwa andizenzi isibethi qha ndiyandixelela amachela lapha anuwathatha umita lapha nawe ndiyaxelela sisijaka laliyabona uthitha ngayo lo lonke noba ngasisijaka lonke emhle kumzi mna ndiyasayina qha ndikhethi siwana wena mnana uzola lapha ngandingelela sisijaka siyami ola lapha noma sisijaka manje ndibuya manje Chomi uyagula ke lo phone xelele uba uhlala phi nyaletha seshomi zakuba yise uyagula une-8 yakhula mna njongile ngathi ndiyakhula mna njong kothetha lemize leyo cause ndinqamile ndifuna ugoduka into ngizoqondisa ekhaya sebusuku okay Tom since sidibana ngafaka inamba yakho akanomnika inamba yepilisi kamama Chomi yaduka okanye yahamba ke ngoku hayi bo ndiyahamba amacaca Chomi bayahamba yazi itemaka lekathoma pha usifila njani uyityele trash yakho ngakecoka hayi noba ngumntako kwayo yaxoxa sozufi ngenzeka khona ithi itsho yancuma kwezayo ngenzeka incwana ngemoto itsho ngiyibeka endlebeni nobuyamfonela baye chest number right yini kwakho jo ngenze ibhanqiwe akho mntu akho mntu jofuni kwabavumela mna namhagi vethethe enye into tentuba baseza ihamba ngama-11 qala ngehagi yamazi phela yamazi out soze angayitsheli njela ayisubi yamadla yamazi uzoyibona izofika iflex ngonguka Dibani mna John nansi xelela boy into ezincane ezasana ngenze kuyamazi wena bantwana hayi izinto zakho nyani ezi ngenze kuyamala mntana hayi ngicwala bandibelieve ntoni manje ndandixelela nje bandile kulaa mntana and unike inamba yakho fethu nobithi habe fethu lena izamthatha lona nazi wasitsho
mntana fethi uyafika lo mntana phekasi fethu akusuba udala ulapha and anomhaki qala umbothe kulo mntana babekile lekhaya and like uvumile onhaka wancuma like you light ayaboyika machela bethena uqiniswe intwana isibili bethu umzito man umntu sumoya man yageza yinje fethi yaphuza nokubhulisa ke lawo man so kodwa nakupheka kodwa ibo upheka no wrong shoda sifundise le ya mama sifundise yona wena utshola nini hayi wrong nyala kwigama mfethu ima yako wrong utshola nini thela nqabile kasi abanqabile manitsa suka ligwala kakayona ima wena lo ndava kuthiwa phayibhengini okawubethe ethangeni ya neyale mntu uthetha ngayo ubethe ethangeni nandikhona mna yabona mna nomke wafika wanombathe mosaba nabanthana afika azombathe ba abo ugayi uzonikaka wo bakuthanda abantwana konje nje ngobana unelagi lo angazifelanga apha kulo okay masiyeke lesiphila sikuwe kaloku wena waqhwitye ebhengini wena but ibhetha nomzito kodwa betha kumzito hayi iyathanda uzibasela nje ndingunjam iyathanda uzibasela jonga ngomso sesize qala next week Monday masenzeni ilist umntana omtyileyo umbhala phansi singayenza fethi umntana omtyileyo ubhala phansi manje kuthini senze zonto kanye wena ujolela ikhisa uzona mama ngikhathi sisho ndiyehla manje ubethwa ekhaya sebusuku utsho sebusuku nyani man but mashita hayi bona lawe ndifonela yona ngo fonela yona hama khathi ungena apha kuwe wena man jizo okay guys, thank you for watching for video yethu ngicela ni subscribe ni like ni comment and ni share kwa Facebook follow guys yebo siyanda guys thank you yes